HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kit ta hote Tuni Misem-ni hu a Eimi Times sa kon chile van noi Thusoh chum som kilo khom phabam ho KSO Sadar Hills in Gamsunga thimjil na lampang sim hoina ting a Phalna na achi pisingin hito kilhanchun Gamsunga education system ki tupta ding agel khona bana due to a presidency college teaching faculty somnilege langkiwan hi government koma avela het sana anai zo nungjing uvinjong dan se in tapon hizehin KSO Sadar Hills in government 10 days ultimatum apitan hi disi kangpo pizo kimupi na akinaisin akingi anhi hinbui pidin assure abor 18 KSO Sadar Hills Thusoh-in atalang in izemtia akitip na phatsungahin ahin su fellow le KSO in kisay banga simlay ho interest a economic blockade ki bolding hitinjong apongdo ovin hi Kuki Women's Forum Delhi and NCR in abol silent skulls Waving stories of Kuki women in Manipur, conflict kiti Lhaphul senior journalist le, the Shillong Times editor Patricia Mukhemin hondo na anaiding ahitai. Hichi Lhaphul hi Gamsung Kuki numeho ki engbol na thugan thinile ki than ho ki kai khom a Lhaphul ki sudo ahi. Lhaphul hon hi NCUI auditorium Siri Institutional Area Watch House New Delhi muna hondo hiding ahi. Ahung lung ding Misem-ni a Ukhrul district headquarters a nilisung chilhading Siri Lili festival ding to kisaya ki gotna a chilha jing to kilhanin Misem-ni a kona hichi gol nu ma chi ding ho poding bas lai pantading ahidan thunai mo poho akon Thusoh ata alang in hi ahilla lungdon ta khat chu hichi basin Kuki te chenagam izan ham khatjong a ho pa ding hisin ipi ahung ti dem ti hi mi tam ta adep chain hilla government insecurity hingse kipiding hidan asai kinuve nikhana bas thum ISBT infarakon Shiri public rang Ukhrul chal hiding ahin infarakon bas masapenjing ka alang nidan sagile kipat ding nilha lang nidan khat lai ke le Ukhrul akon hum kile kiding hi bas ni na chu jingka alang nidan get le kipat do ding nidan ni le hum kile ding chule bas thum na chu nidan get le minute som nga le kipat do ding nilha lang nidan ni le ke le hum kile ding hi bas to man hi dang ka jani hiding hi alang khana tribal youth council Manipur TYCM in budget allocation to kisaya executive committee hon velvet na anay divin nge na anay zuvin hi hichi budget allocation ahin local entrepreneurs lowball mi ho indigenous products le disability ho dapsana ding zong budget na zawtha sa din nge na anay zuvin hi head ding khachu state government in tu chung Siri Lili gold nu ma dinga hi budget dangka 6.30 crore anaphat sa u hi Assam Rifles Spell Corps nuya Nikhomasanin Manipur Police CRPF le BSF ke thoin Senapati District Taphau Kuki hua search operation anabol ovin hichiman cha izan hamkhat anamando ovin hi hichi operation hi thal choi thing noi phabat hichi area la e ti thulut umzia anaki bol ahin operation sung pungkal niwa an chilhan hizongle thal choi ho zo se anazaman ta zi ovin koima manin ampon hi Operation Sungachun Burst Action Single Barrel Rifles Nile 22 rifle that magazine khat 9mm pistol that magazine khat 9mm life round ni .22 life round sagile 12 bore cartridge samlaget anamanda ovin hi akiman ho chu aban hol bedding in security person Manipur police ko na anapilut ovin hi Ministry of Home Affairs in Janhichun, India Sung State Josia Chief Secretary Ho Hinga, Lekha Nathonovin, Civil Defense Role Nueza Emergency Power Acquiring in Tupi Ananezuvin hi. Hichi tupi hi India le Pakistan ki ka athu. Asaw sang che to kilan a ki venading a ki bol hidin ki sezin hi. Hichi hi apha chale hiding bangta ki venading ki same guideline ho. Subul hi thena ding a ki bol hidan. MH to sojun ata lang in hi.
Tu emergency situation a ki pena hi state le union territory vai pohon tu apa na king sa a ungai u hidan MHA le kathotchen asejin adia civil defense ho ki kumna ding ho a hi vai poho ki zinga omding apoimo a hidan aseju vedi hi hichi MHA le kathotchu itabang buin chet hamti ke cha aseilo wangun hitabang thunei ho hi natural disaster public health emergency Aheloute dan lamol ki tuplo phatle ki phongdo ze hi civil defense roles in local administration so thanaina ape resource so se ko aldenin abol a mi pi bit na ding agon the hin chule emergency response mechanism zo se jong streamline abol the hi MHA to pi chu grassroots level azong ki gotna hidan mu thezin ata lang in hi civil defense framework heading banga to do a thina din mo pona nei officer so se akitho khomova na ato khom divinjong MHA in to apin hi India le Pakistan ki ka akibuina anitin a akhangjing in kilangle to na zong atang de pon hi nisim get ni khu akon alang to gelin drona ki bulu to na hata in achil ha pizing lon in Pakistan in India sa alam kaya munpoi mo somni lagupta chu Turkey ste khutsu Sankal drone jathum chunglam mangchan target na ball ovin hilla India supaitan Russia khutsu S 400 air defense system mangchan atam zo anaka ma zo uvin akisei e Pakistan in India in Gamsung uwa ahin kaplu Israel khutsu harap drone somni langa ta zong akap la uvin anasei uve India in lolhing te in Pakistan gamlai lung Lahore khopi zong drone mangchan anabulu uvin hi achung chuna Pakistan in misar get ta Jammu Gamsung ho Anakap muchu India in akisim thu akas le integrated counter UAS system ho mangcha in anakap haso zo uvin hi kibuina sunga hin India supaite in changkang te in Pakistan khupi Lahore khupia Pakistan TL defense system chu anabulu uvin humulovin analhata uvin hi bulu na chu Pakistan in lolhing lauta India te forward position ho drone le misar tampia anabulu u le thuna abol u hin India in suppression of enemy air defense SEAD operation anapat nutolhan a Pakistan te radial misar defense mungpi ho su chimit na banai cha a hin GP pan u hitai India in drone chu kilep na amang cha Pakistan gamsunga bit lota a nalhalu nuwa hitia chu Pakistan air defense hon Chinese 10 apium HQ 9P long range misar anei ho mangcha India te drone ho chu kapna anei ti ule misar hungleng do na munchu achil heuwa precision guided misar mangcha a hichi P Kiradal North HT 233 chu abulu uwa Lahore Air Defense Network chu humulobang asu u hi Pakistan in akisumpi mamau HK 9P ompho banga akoy chu India ten asu se tolhana Pakistan gamsunga dinga hupi lempen anina Lahore hupi maban a India ten pha asa sa phanova bulu kum theidinga umdo the hitai alangkana Pakistan Defense Minister Khawaya Asif in achi sani ho pabak masang a interview anatawna abuina chunga hi galpi asodo ding akidei pon hinla India in dombo na khawta anaile atatua idombo ding hitia an phondo asajong anahi India Pakistan gambia Pakistan to sat gargu bolhon agua India sunglam lutding atup zinguvin BSF hon nive wa lol hingte in anating do ovin hi chule gargu bolmi sigi ta zong anakapli uve Tata Group sponsor Nuiza Chilhading Indian Premier League IPL 2025 Session 2 India le Pakistan kika akibuina in sitlang amanoz in hapta khat ka asung khongai suspend phodding hidan Board of Cricket Control in India BCCI in official to pon a ball in a hi IPL chizing lai hi main sim som la git le league rank chai a chuzo le playoff rank final match chu main sim som ni langa le umdinga fixtures anugun saw hitan hizong le tu hapta khat sung se suspend ahung hi tolhana league ki chai phat ding se theilowa omphot hitai Jani Thursday ni langjong Punjab Kings le Delhi Capitals Punjab muna dharamsala a ki chim hivin hizong le match chi kim lai a vo hai a an hitai
Hichilik suspension chungchang BCCI thuporin asai na a mo polanai zo city chu broadcaster ho franchise ho le sponsor ball ho to athu se khom hi zawa hichi thulu na hi hu kisem hidan asai uvin hi Iran in Lainui military facility anei hova garman cha adia drone le misar asset top now mun ho chu vanoi moding in anaso do ove athil bol uhi US Israel le akau hung boy khu theiza am tokilhana agarman cha ne akisa hoina sana asu uhi di in gincha hi eketi Islamic Revolutionary Guard Corps 10 gelpha lova gamsung pumpi buluna kha ale aspai tevin ale thupai theina ding uwa garmi te su sit thelo na ding a leinui underground facility hi asembe jing u hi achi sa mars thlasunga anaso do uban jama tu tha azung Iran high ranking military officials adia Major General Muhammad Badri le Brigadier General Amil Ali Haji Zade Pannan na now video chu anaso do u anhi hichivil nakin anei nawwa misar anei thaule akison pima mau mohajel 6 sodo ananizin IRGC chief pun mermate le thuna medil thu aba anading uwa le thuna kineine ding ahi ati vanoi za catholic hobung ho pipu ding in Cardinal Robert Francis Prevost to lhendoh anahi tolan aminjong pop leo 14 tia het hiting ahitai ama hi Roman Catholic hobung adinga pop zanil asong gubla segi chana zong ahitai pu Robert Francis American gambung sunga kona papasi panmulo la a amasapen ahitan ama hi sangkhat zako som ngalanga kuma US Gamsunga Chicago hopia anaping hi Peru Gamsunga phat sopi missionary na to ana anai in US le Peruvian gammi hina citizenship lingset jong anaize achi saphat hongkiman chan sunga vezui theita holam kai khat hin chele khangtha vanui za hobung hon ahin ki mai tu pu challenges ho zo se ki mai tu pi zo dinga ta sarum ta zong a hi ekiti dunya ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovil na bon un mang phalu chebe